Abel Manishin anamimina vizuri kule kumtafuta nani kule, namuona hapa Da Silva, Da Silva Jonathan Da Silva, huyu Mbrazil anafunga bao la kwanza tangu aingie timu ya Real. Ndio bao lake la kwanza, anafungua akaunti yake. Bao nzuri wamezobaa kidogo, Jonathan Da Silva akafunga bao la kwanza la kuongoza. Tarehe 11 mwezi wa 5, yani mwezi Mei 2019, ni mwezi wa historia, mwaka wa historia wa huyu jamaa Mbrazil ambaye anafungua akaunti yake katika timu ya Real. Anafunga bao kweli. Hakika bao safi kabisa la mchezaji. Naona hata mashabiki wa APR wamekuja kushangilia timu. Sasa naona watoto wadogo ya Magashu. Jonathan Da Silva ameandika bao lake la kwanza safi kabisa, na ambapo niseme kwamba defense ilikuwa vibaya, kwa imesimama vibaya. Wamesimama ovyo. Naona mchezaji ni Habimana bila shaka. Ni Rutaisire Ejide. Huyu ni namuona ni Dusabe Jacques Claude, amelegeza sana. Da Silva kaingia vizuri, kajifanya amefanya, ameonyesha kwamba ni Mbrazil bwana. Igitego rwose gitsinzwe n'umusore Jonathan Da Silva watsinze igitego cya mbere afunguye konte ye mu mikino officiel. Dore n'umwana avuga ati urakoze cyane wa mugabo we. Garuka, attention, pira hari ya Dubuis shati igitego cya mbere, afungura konte ze, nawe afunguye konte ze umusore mu Nigeria. Ntabwo yari agatsinze igitego, nawe iyi ni tariki atazibagirwa. Dubuis uko Emmanuel yanyeganyije urushundura ku munota wa mbere. Dubuis Emmanuel tsinze igitego. Uko Dubuis Emmanuel kuva Nigeria afunguye konte ye. Magashu atsinda ikipe ya Rayon Sport. Equation irakomeye muri aya masaha. Uyu mugabo akaba atsinzwe igitego cya gatanu kuva yatangira gufatira ikipe ya Rayon Sport. Iki ni igitego cya gatanu atsinzwe. Mazimaka Andre, reba ukurya umupira watewe hariya. Trezor ateye n'umutwe hariya, umusore awukina nabi Thierry, ugaruka kwa Dubuis ahita shota ndani. Munyezamu ntiyabasha kumenya uko byagenze, ariko hariya Anje yasubaye, mpira ahita ohereza mu rushundura ndani. Dubuis abaye Dubuis hano. Dubuis mu Nigeria utsinze igitego cyiza. Eric ararenguye, Munyezamu isajya kwicara hariya, ariko bavuga bati reka turebe hariya. Ahamagaje ati ntabwo ari igitego, aturebe hariya, akaturebe igitego bacyemeze. Reka turebe hariya, aturebe hariya, arimo aragaragaza ko igitego cyabaye icyo. Igitego bakaba bamaze kucyemeza, umupira urumaze kunagwa hariya. N'umusore Eric umupira wanazwe hariya, abasore basiya ukoraho biranga, ariko
komeza kugundagurana ariko Eric ahita ayishyiramo. Uburyo bagiye bagundagurana. Eric nawe uteyemo. Igitego cyatsinzwe na Iramba Eric. Uwangani ni Sulemani nibyo. Umupira waje kurangwa na Eric. Buri fatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.